عبدو مصطفى حنیفی بەریزێدەی ساڵێکێ دەما 4 ساڵی بوو لە ئەنجامە تۆپبارانە ترکیە لەسەر گوندێ قەنەمۆ 20 کیلۆمەترە لە ڕۆژهەڵاتی کۆبانی لنگێکی خوا ji dest da. وچی؟ هێکێغی؟ ترۆترگێغی؟ پشتی دەرباسبوونا زێدەی ساڵێکێ وارڕی خستنên مرۆڤی yên سۆزدا بوون گۆلینگێکی چێکیری ji عەبدۆرە دەینن سۆزên xwe cîbcî nekirin. Vêyekê derd û êşên bavê Ebdo zêde kirin. Tarê? Kê xwe kir? Çi kir? Peki ben am müstesfê bûn zorî me birîndor bûn me berim müstesfê got ala esas em müstesfê gama kurek binêrin منظمة بيغوانا وكركا كركيمي أمكلي بنيرا بعد سيمون نكسور نبي غما شورا قليل بك انت خندر بي حلاكي بينا أمكنا موك قوي منظمة وانا مقوم وانا مي خرابي دانجي قشنان تي مدفعان تي قو هانا مال خوا أمي منظمة بيغوانا تشغنا أمي بيغوانا أبويا قو سوالا قو إنواتنا كاسينا ورسولة كركا نام منظمة أم تهبنا كده كان كاس تبقى أري تشتاقني نها تەمەنێ عەبدۆ زێدەی 5 ساڵانە. تەوی گۆ لنگێ خوا ji ber topbarana Tirkiye ji dest daye lê jiyana zarokîtiyê dûdomîne. Piştî bavê wî ji sozên rêxistinên mirovî li navçeyê bo danîna lingekî çêkirî ji kurê wî re bêhêvî bû. Barto gundê xwe derkeve mezima jo derno keve gundê xwarine ve derkeve gundê me topin terêna te kurek jî herwê birîndar e birîne tirsê kesî tir çare maneke em xwezna çarekê Iraqê ji min Mesûd Barzanî vekî çarekê ji me re bibînî em wane Iraqê hela me tune vekî çarekê zindegê Mesûd Barzanî vekî qîmetê Tirkî zande yani çare me tune xêr Mesûd Barzanî Bavê Ebdo wek hemû baban dixwaze kurê wî di demeke zû de bibe xwedî duling dako bikaribe di seberojê de xwendina xwe temam bike we jiyaneke bê astengî bidûmîne. Lolo Xan Rûdaw